Sika tiragsak ko. Tinapalabas, kanayon ang masapa ni Tess asumangkwet iti restaurant iti tunggal agsapa. Iso asipsiputan naman ti idadatang ni Richard. Ngam iti may isang agsapa, nakita na alimabas ti kotse ni Richard. Ket nakita na ni Elisa nakalungan. Nagsidaw da ito'y taapay ang nagdiretso ti kotse. Iti simmangpet dagiti dua, kinasarita ni Tess ni Elisa. Pamasagi iti panakisarita ni Tess iti balasang ngem na alumanay. Ngayon ton maminsan, saan kuman nga aglablabos da ito'y. Kabayatan na, iti dalan da Jinke ken Doña Marita iti panagsublida iti syudad. Dinamag ti Doña, noapay nga inikan ni Jinke nila kay Tiago iti kwarta. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapauluan. Sika tiragsak ko. Nakita nga da kwarta nga inyawat mo kinila kay Tiago, a caretaker iti vacation house ni Oliver. Wan, mama? Apay nga inikam, iha. Pangayayok kan kuana. Pangayayom? Wan, mama? Idi kasta? Agtulnog kanyag. Adda ka di pang panggapam nga aramidan, iha. Ibagam kanyag, iha. Wan, mama? Talaga nga da planog. Kat amok, apakaragsakam tuwan. Anya dayta, iha. Maamuam tulat ta, mama. Basta pagsayaatan minto kan ni Oliver. Kasta ka di. Tapalak nila kay Tiago iti kwarta. Taison to ti katulungag, inton isayangkat ko ti planog. Iha. Sige mama, agulimag kan. Tapno makapagpanunutak anaimbag. O sige, katsaya atam nga rod ti panag-drive mo, iha. Ha? Addan da senyora? Hoy! Ilukat mo tigay! Na, di man lamak or uray mat. Na. Di lamak or uray mat dahit atao. Wan! Umayon! Wan, senyora. Nagawid ni senyor ditoy. Ngampimanaw matla ang adagos. Adda ka di nasasaw na may papan kanyak. Ay, awan mo't ma'am. Basta kinumusta na kami laang kanidong. Kat kalpasan ang naginana. Pimanaw matla ang senyora. Awan ka dit kadwa na babae. Babae? Wan. Sigurado nga adda pagmamauyungan na babae. Ha? Awan mo tinakita kakadwana, senyora. Amangan mo at nunangag mo nga da kasarsarita na iti cellphone na babae. Jack mo't nakita ang nag-cellphone, senyora. Di ka gululbod, sita. Sanak nga gululbod, senyora. Piks man, mamatay man. Anya? Wun, senyora. Oray matayak itan, no agululboda. Idagasda ka ni Jabalayo, Tess. Kalpasan na, aglayon kami nga gawid. Sige, Richard. Saan ka kading agap apura, Elisa? Idagasta pa ni Tess si Jabalayda. Sa anak nga agap apura, sir. Ngam, mabalindaklat ta nga idisaag dito'y, sir. Amangan no makasingaak lang kada kayong. Saan, Elisa? Idagasta ko ni Jibalay. Kan agkape tayon tupay. Sakbay nga agawid kayo. Saan nga ta may parit kan kati kape, Elisa? Oh, sorry. Itimplaan kan itigatas, Elisa. Saanan, Ma'am Tess? Okay lang dahito kape. Tabasit lang tinumag. Dito'y tayo namang rabi. Agluto tayo. Mabalin ka din nga inton maminsan laangan, Ma'am Tess. Agur-uray ngamin ni Madam Cristina. Imbagakan ko na itay agsapa asyak ti agluto iti kanan na ita. Kasta? Ano ang mga nukayat mo ti umunan nga agawid, Elisa? Ado ti mabalin mo apagluganan dito eh. Saanan, Tess? Sige. Agkape tayon, tayong kami maten. Uray siya, agap apurakmet. Gapo taing karik kini mama. Ngaglang lang kami iti pangrabi. Sige. Da kayo nga rin ti makam.
Awan da Richard kan ni Elisa. Ay, nakadkadlaw nga gayat ni Richard kan ni Elisa. Masak nan unay kan ko na. Masaksak to anak. Nukas ta makitkitak idang agoy-kuyok. Nang runa pa'y tagkarubad agayam. Diyak kayaten di masaktan. Naskan ka di ang patuloyak di panagabrod ko. Tapno diyak idan makikita. Anya nga tati aramida. Hello, Tess. Nakaawag ka man. Wan, Tita Julie. Nakasangpot ka din da Richard kan Elisa, Tita? Saan pa'y? Ay, sa dino nga rodan tinagturungan da. Kat itay pa anak kapanaw da dito balay. Ha? Napanda di tabalayo? Indagasdak dito Tita. Kasta ka di. Sige, Tita. Daydi lang ti dinamag ko. Sorry, Tita. Amang ano na kasi nga akada kayo. Saan mo't kit di balasang ko? Agyaman at narod no kasta, Tita. Kasape nga rod, bye. Bye, Tess. Sigurado nga gimimo ni Tess ka ni Elisa. Iso akayat na apon kan no nakasangputan dagiti dua. Ado day ta insangput mo aprutas, Richard. Wan mama, mangan kayo latta. Uwan gayam, imawag itay ni Tess. Dinamag na no nakasangpat kayon ka ni Elisa. Dayjay lang mo't dinamag na. Saan mo't ko mga importante? Mama. Isa pa nagkunak, makarik na itiimon. Agimon ka ni Elisa. Awan nagkinaawatan mi kinites, mama. Nga maagayat kan ka. Mama. Ipagarup ko ngamin no da nagkinaawatan nyo kan ni Tess. Gamdi mo pa'y gayam inaram. Awan makunak kinites, mama. Ngam sorry. Ngamin, talaga nga ni Elisa ti pakariknaak iti ayat. Ngam kasanon kat addaan gayaman iti nobyo. Kan agdadagsanan. Jak ipilit ti bagik kini Elisa, mama. Ngam kabayatan akasapulan na titulong ko. Si dada anak amang tulong ken ko na. Maala, awan makunak iti dayta anak. Kat kitaam nga rod, taamangan no ka na yun mat amasaksaktan ni Tess. Awan ti rumbang apakasaktan na. Gapo ta awan mat nagkinaawatan ni. Kaya't ko nga awagan ni Oliver. Tay pakaamok ko mati ka sa saad ko. Ngam, agduha-duhaag. Amangan na niya ti pagtungpalan ti amin. Apaya di mo awagan. Sir Richard? Adda ka dita? Wen, itay pa'y apalpaliiwan ka dito paraangan nyo. Itay pa'y nga igam mo dahi ta cellphone mo. Akaslad da kayat mong awagan. Ngam di mo matmaramid. Ha? Di ka di nobyom? Wen. Apaya di mo awagan? Saanan anaskan, sir? Adda ka di maitulong ko may papaniti dahi ta abanag? Awan, sir. Kabaalam, adi makita ti nobyom? Agsakripisyo ak iti day taabanag, sir. No kadag ito'y, saan pa'y ang mabalin nga agkita kami? Kasanon nagpas ngay kanton? Agpas ngayak latta, sir. Saan mo akasapulan ti nobyom? Inton agpas ngay ka? No kabailak pa'y laang. Uray saan kami pa'y laang nga agkita? Okay, maawatan ka. Kasano, sir? Sumrag akon. Ingkamatan maturog. Sige, Elisa. Sumrag ka nga rudan. Tapno makainanakan. Good morning, Eliza. Good morning, madam. Nangyagak iti tsaayo. Agyaman ka. Oh,
Kitam dagita enruar ko abadbado. Sige, o kagam. Ha? O sige, Elisa. Kitam amin dagita abado. Bado ti masikog, madam. Uhan, itad ko kan kadagita. Tawan matla ang mga ramat. Naimbaglangan tadyakin padawat. Madam? Panagkunak kat umanay kan kadagita. Usaram to intun dumakal tatyan mo. Agyamanak, madam. Kawastay anak ko dagita, edi masikog paylaang. Ngam nagpipintas paylaang dagita, gaputas saan daunay anaar-aramat. Wen nga rod, madam. Nagpipintas dagito'y akawas. Kat agyamanak unay. Hello, Richard. Oh, kumusta ka, Miss Jinky? Nabayag adi ka nakita, eh? Imayag, gaputa da ibagakan ka. Kaya't ko ti agpatulongkan ka. Maipapan iti panagnegosyo iti restaurant. Ha? Ada naghatang ko apasdag iti probinsya. Kat panggap ko apagbalinan a restaurant. Iso akasapulak ti tulong mo. Kasta ka di? Di kagdanag. Saan na masayang ti oras mo iti daytoy abanag? Gapo ta si dadaanak nga agbayad. Anya? Entresado ak iti kastoy ang negosyo. Iso akayat ko at tulungan nak. Okay, awan parikot, Miss Jinky. Sige, Miss Jinky. Agpalamiis ka. Magustuak dati pineapple juice yu. Agyamanak. No kayat mo, Richard. Mabalinta amapan kita, hindi pasdag ang nagatang ko. Kasi tinakon-akon. Di kagdanag. Ta saan ang masayang ti oras kan barnog mo? Si dada anak nga agbayad. Sige, Miss Jinky. Ay nga maguray ka. Apay ang nagadayo ti pagnegosyoan. Magustuak ijay? Gapo, tapres ko ti angin. Awan sabali amang isuruken ka, Miss Jinky, no di ni Tess. Anya? Nalaing ni Tess, kat iso ti mangkuyog ken ka amapan iti probinsya. Saan ka di amabalin as si kalaangan, Richard? Wan nagpaiso, Richard. Si kalaangan. Di kagdanag. Tasya kung ti makaamo diti restaurant mo. Kabalam day ta, Tess. Di kagdanag. Tangdanan na ka ni Miss Jinky. Okay. Sige. Umanugot ta. Basta lakit di maipasigurado yo asaan nga agmintis. No awan pa nagtalik mo iti kabailan ni Miss Jinky. Apay nga rod ngay may kapailaang dito eh. Iti pa nagsarsaritam. Kasla na laing kalaona yan, Tess? Sige, Miss Jinky. Padasan na. Okay. Awanin may bagag. Kat, Richard, kaya't ko asumurot ka kada kami iti pa nagsublimi iti probinsya. Iti kasta, makitam tay pasdag ko. Sige, sumurotak, Miss Jinky. Ni Miss Jinky tinakita ka kasarsarita da Ma'am Tess. Kan Sir Richard. Talaga ka di nga muda. Iti na minsan. Da Senyor kan Oliver mati kinalanglang da anangan. Isuan na labit. Agpapagayam da. Oh my God, Miss Jinky. Ipakita kan ka ti kusina. Ni Miss Jinky ti kadwa ni Ma'am Tess. Saan nakaagpadlaw? Mapanak iti siyan. Tapno dinak makita ni Miss Jinky. Kastoy gayam, Tess. Ti importante iti restaurant kat dagiti cook. Nasken analaing dangagluto. Siyempre. Saan anala ka ti mangrugi, Miss Jinky? Talaga mat may stress ka. Okay. Ngam inton agangay. Madlaw munton nga umad ado ti customer mo.
Kanda ito'y pa iti may nga importante, Miss Jinky. Anya dayta? Ti ugali ti akin kukwa iti restaurant. No nasaya at ti ugalim, makatulong iti negosyom. Ngam no nagalas ti ugalim, apektado ti negosyom. Anya ti kayat mo asawan iti dayta? Awan ti kayat ko asawan, Miss Jinky. Imbagak laang ti kinapudno. Iso ano talaga akayat mo ti manglukat iti restaurant mo? Adalumpay ti ugalim. No nasaya at nga ta, wano saan. Nakapanawin ni Miss Jinky, Richard. Agsublin to, apaman ang nakasaganatan asumurot kan kwa na iti probinsya, apang bangunan na iti negosyo na. Patganta, tapno awan ti masauna. Anya nga tano isurutan ni Elisa. Kat iso ti agbalin akok ijay. Anya? Imbag ijay, tasaan unay nga ado ti trabaho na. Ngamin, sigurado abasit pala ang ti customer. Saan unay ang mabanog ni Elisa no ijay nga trabaho. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, tituloy, tinubela tayo ang napaulwan. Sika, tiragsak ko. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Sika, tiragsak ko. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.